Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is te Piopio me te Warou. There are two kupu hou. The first is taimau, and it means endure. Kua taimau te riri o tēnā iwi. The anger of that iwi has endured. Our second kupu is wainene, and it means sweet. He pērā te wainene o tōna reo, I tērā o te korimako. Her voice was as sweet as that of a korimako. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Piopio me te Warou, nā Aesop. Arā tētahi Piopio, I noho I tētahi uru huarākau, ka whakahoahoa I tētahi Warou. Ka pupū ake te hoahoatanga I waenga I a rāua. Ā, he hara mai tā te Warou, I muri I tāna hāro I te uru huarākau, me te pātiti pātata, e kitea ai te Piopio. Ko tā te Piopio, I aia e peke ana, I tēnā peka, ki tēnā peka, he mihi I aia me tōna reo wainene. Māma, tāna ki atu ki tōna whaia I tētahi rangi. Ka hore tētahi atu kararehe I whaihoa pēnei I tōku hoa I tēnei Warou. Ka hore hoki tētahi whaia, te uruparenga a te whaia manu. I whai tamaiti I pēnei te pōrangi I tēnei Piopio. Āmua rāno I te aranga mai o takurua, ka mahue koe I tō hoa. Ai a koe noho hara winiwini nā I tētahi peka māmore, ka tiuia I ngā rangi paki e hiarau maero te tawhiti atu. Ko te kiko te kōrero. E kore ngā hoahoatanga pāhikahika e taimau. The Thrush and the Swallow by Aesop. A young thrush who lived in an orchard once became acquainted with a swallow. A friendship sprang between them, and the swallow, after skimming the orchard and the neighbouring meadow, would every now and then come to visit the thrush. The thrush, hopping from branch to branch, would welcome him with his most cheerful note. "Oh, mother," said he to his parent one day, "never did any creature have such a friend as I have in this same swallow." "Nor did any mother," replied the parent bird, "ever have such a silly son as I have in this same thrush. Long before the approach of winter, your friend will have left you, and while you sit shivering on a leafless bough, he will be sporting under sunny skies hundreds of miles away." The moral being, unequal friendships do not last. Tēnā rā koe I whakarongo mai I te rangi nei. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly ad-free, with no sponsors, which means everything we create is made possible by our Patreon whānau. Every bit of tautoko helps us spend more time creating, sharing and growing te reo Māori through this kaupapa. We're working hard behind the scenes to bring you even more Paki waitara as soon as we can, and your support helps make this possible. If you're a kaimahi at a kura, kohanga reo, puna reo, or school here in Aotearoa, you can get free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email account and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month, giving you early access to every episode of Whakamiere, downloadable PDFs, access to our supportive Reo Māori community, exclusive merch, and our full catalogue of over 150 episodes. To our Patreon supporters, he mihi tino nui kia koutou. This podcast exists because of you. If you've enjoyed today's episode, please consider leaving a rating or review on your podcast app. It helps new listeners find Whakamiere. Or better yet, share your favourite episode with someone who might be on their own Reo Māori journey. Ko Taurapa, e nui nei te mihi ngātu. Hei ākua nei e hoa mā.